واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين وقال sizi ve sizden ozalqılar halq eden Allah'dan korkun. قالوا إنما أنت من المسحرين Eyken ehlileri ayttılar, sen ey Şuayb, cadı edilenlerdendirsen, sana cadılık ediliptir. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين Ve sen hiç zat değildirsin, meğer biz yani beşerdirsin, ve biz seni yalancılardandır deyip güman etiyarız. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين Pes asmanın bir parasını bizim üstümüze düşür. Eğer sen men Resul diyen kefinde doğrusu bolsan. قال ربي أعلم بما تعملون Şuayb aytdı, menin perverdigarım bilyandır sizin etyan amallarınızı. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم Pes eyken ehlileri Şuayb'ni tekzip edip yalanı nispet beripdirler. Pes şolarını sahiban günün azabı gireftar etti. Tahqiq şol azab ulu günün azabıdır. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين Tahqiq Şuayb'ın qavmının helak bolmağına ibret bardır. Bu olorun köfti iman geçirmediler. وإن ربك لهو العزيز الرحيم Ve tahqiq sen perverdigarın galiptir. Kafirlerden intiqamını alar ve rahimdir, müminlere rahmeder. وإنه لتنزيل رب العالمين Ve tahqiq bu Kur'an alemin perverdigarının tarafından nazil edilen zattır. نزل به الروح الأمين Şonu nazil etti vahye emin bolan Hazreti Cebrail. على قلبك لتكون من المنذرين Sen kalbına telavet etti, ta sen korkudiyanların cümlesinden bolsun deyip. بلسان عربي مبين Ve aşkar Arap dilinde nazil etti. وإنه لفي زبر الأولين Ve şu Kur'an'ın zikri odalqı kitaplarda da bardır. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل Aya şolar üçün alamet ve nişanı bolmadı mı? Beni İsraillerin ulamalarının Kur'an'ı bilmekleri. ولو نزلناه على بعض الأعجمين Ve eğer biz Kur'an'ı azamlardan bazılarına nazil etsedik, فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين pes şu da Kur'an'ı şolara okuyup berse, şona iman getirmezler. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين Şu tariqa Kur'an'ı inkar etmeye kafirlerin kalbine dahil ettik. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم Olar Kur'an'a iman getirmezler, ta güçlü azabı görmeseler. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون Pes şol güçlü azab şolara birden gelir. O şolar şon gelecek vaktini bilmediler. فيقولوا هل نحن منظرون Pes azab gelenine şolar aydarlar, aya bize biraz muhlet berilmer mi deyip. أفبعذابنا يستعجلون Aya kafirler bizim azabımıza acele etiyarlar mı? O şon tiz gelmegini istiyarlar mı? أفرأيت إن
متعناهم سنين Sen habar ber, eger biz kafirlarny dünýäde köplerçe ýyllap menfaatlendirsek, ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ondan soň şolara wa'de edilen azap gelse, ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون olardan hiç zatny gaýtaryp bilmez. Olaryň köp durup